Banyo ya kejengkersan papura naga benda ukertong jong kaseng nanong thamai constituency kinongalam jong ke United Democratic Party kelahiar sanongra ban pensngau tu ikimat kijura kibakum kaseng kanle lada kipajba kijiet ya ke UDP. Habakren hagani kesni nagaliang uba Robert John Karjarin ulaong bakaseng kamla ban klet ya kejingyo i jengai jong JJM Nicholas Roy bayo ijngai bat sanjur ya gani kusensar kadar ban yasaj na kabenta kirulum ula berabru da kabaong bagi jela jong kathan stay lamingi kum ka Arunachal klasim ya kawai ka resolution bat ong ba baro ka Arunachal kan hapno hapo ka schedule ka bahan rio nagaleng uba jimino mautho abakren hagani ke janmit ula kentui ki pajba ka nongra ba kumbal keju ai ke jengkersan bapura yu bat penjab ru yu hakini ki por ki baladap upan ke jengkersan bapura na ka bentau ba Desmond L Maulong kum UMDC jong kanong thamai shu kedbau ba Jimino udang keren ladon ki bru ke peperta haupra hanrei nakaliang uba Jimino ula peteng ke jengkeren klem kento hanrei ula syong ba ukertong ke VPP udai dekat jong ke UDP na laujen riu bala penpat penpra ya kaseng UDP. Dilarai dan perlombian ya kena gejing-gejit ya kita KMPC kipan sayalet hangti ya po dorbar ba jong kadis konsil penyetir penyetai ya ki kibenta nabta penyada ya lah jong kami bakajai penriu ban penek pesak ya ki riti ki dustur ya ka khendau ko siap bat kumju ru bat thaulat thaulenti kumno berwarna egilat penroi hagi sinong ki thau lahasor bat hamang pendok ru kumju ngilong ki badan pok hanu kata-kata bakum kajai penriu ngiyo yang asensar paipa yang kebaki paipa kiyo yang kata kahok banjit hi daladi ya kinong sensar ki ban sensar halor jongki nyemla khendaklet ya gejing len lagi ya gejing start ya gejing sempang bat ya gejing yung ijnai jong reverend JJM no cross roy uway naki start jong gajay meru gejongi ubala yung ijnai bat ubala sandur ya kene kesensar kadar hakaba ulay yang rangba kum uta uding bilat hampir po constituent assembly menyesat hakta kador barba abanong bagi riulum kidorkam ya kata kabuah sensar kabaki rilum ki sensar daladi yaladi katkum kajing start lejong lada pipuli ya ke posting jong ke constituent assembly kam sendai ke besok banpen komo ya kita ki korpari ham tu kopor ki ban sandur ya ka ni ke constituent negara India banpen komo keladon Simon ki ba persya keladon kita kuat hantu kapor di bawang lada PI yang kena kasih schedule lada PI yang kena kesensar kadar terairi kebandiada ya kirilum nalor banyak kali India lah pihak haarteli kata ke Hindustan pan ke Pakistan ensami sakit tribal listan keladon kita persyak kong kita hari kecilnya saat jom uni ramba hakabakot kelas iso bang ilayo yang kita kasih schedule kabalo kesti ba kabalo yada ya kari pakajai perlu kejomi lepas kini kinyo pusat teli kisnentam ilayo yang kini kesti bang kini kesti kalayek banyada ya kidor parterairi kejomi kalayek banyada ya kakendau siap kimarpo kendau kalayek banyada ya kiklau kitab kiwa kariti kadustul bang iklan laklet kalau do ru laujong senyang memberhei hakabadai bat karoi kepari prokoi kayupi kayen hakane kecamet pangkenau burung panai kulei yauni uramba priu jonga jak priu jongi urabran JJM no crossroy ubal ni kesekidul pakane kejingkit klik jong kapaten jongi menta panan penpa panan penjarai panan perkhalju syur eka om penpendu uno eka ikwa pagkran na kapusay lala pipuli paralitik haka manifesto jonga UDP hau ni usnang mo pagkata kamat ka bahakmado kana parway kapon ka bahakmado kabangilapo hanga ni ka manifesto lani hata kikular jongi kalong bagkumno ni keren ba ka sarkar India ni pembol ya ka sarkar India panang pangklan syusyu ya ka schedule
Penangai bol susu yang kini saya konsel. Nak boleh ni seluruh biang-biang. Bakung kejap berdua. Kat nang klien ke schedule. Kat nang klien ke diskonsel. Nang klien kejap berdua hujung ni. Kadang ia ban pulih. Suara penganuan akan di meeting. Banyoi. Bak kita lagi jalan di North East. Arunachal Pradesh. Hak Islam ke Baladep. POE. Bak kabinet juga Arunachal Pradesh. Kishim ya kawai ke resolution. Bak kata ke resolution ki om. Bagi kuat babaro kawai ke Arunachal Pradesh kan hapno hak schedule 6. POE mentah pok Nagaland ke Balajian. Kata ke pentah mingi jom ke Nagaland. Kabaki kuat mencua kum ke Tulisan District. Lanya ke Eastern Nagaland mentah kira keren buat kesorkar India mentah kalau kular buat ayah ki yang kata kesensyar hadar kemudian dia kabur tauan kabur penyaian buat kabur bisar hapo Eastern Nagaland kata aru ngam snow atatin benong kinpoi hiya kesik schedule kinong ladak mentah kilong kipelong yang kata kecing aki hadin bagi duno yang lain sepak ingopro kabenta kabaar kabaki pai yang kata special protection kimpai sa kuwe-kuwe ka article kimpai sa ka schedule 6 lani sa ka kanit ka banriw kidon ka tau ka ni kiba post niw kibalang perkhak bakata ka constitutional provision ka banyada yangi enday no da kiwe ki article kam day so ka schedule so sanay yakin ni kibriw kiba perkhak kunta kaba kiwe ki jala ko bangong nya pi ngeladap kedau kan bagi wei kicelah laduk aladak kan Nagaland ka Arunachal Pradesh ka balapas ya ka resolution dari kabinet ki kuat ya ke schedule kan dotam mengi ki baladan lupa kan dotam mengi ki balayo ya kata ka jingada limba kani kariti punya kamjo kami dia kata kadau ka unity ne ko ka yang halor kanong ring banginan pengklaim, banginan pempa, banang penjanai, ya kata kasti ba jong kajak perlu jong ni. Nak plan jong kajinya pendek. Lepas kata constitutional amendment, ban pendek dia kasih schedule. Kajinya keren kerana ya sesat. Bangga matatin hakini sistem. Elak ban pendek tu yang kata amendment dia kasih schedule. Bagi kuat banyoi, bagi sorkar dia akan buram, ya kata. Habakot ka ni kapot para rin kajing kot, kajing wer yang kalong tangkum ni togin na tali mulan lang kaway togin pet sa kino ki party ki badam sisa ya kata kajing tumubal pagklay yang si kidul ngin ay ya kabor sa kata ko play ladang ibakla balay ay bor sa kiway ki bomburog ya kani si kidul ki walong ledpe ya ki tapali ki baher jong kiway ki article kabama kalong yowan ka mansaw yowan kama masyad mundur ni lagi Bagumba piatip kaling borobor wala kayat lang ba ito dunia ubat kamjudan kajing pengam no ya kaling namar ba kayat yang ito gaduri ba amre kaling kan ngam tanglan na kaum kayo alat banrung hapo yung kaling kapama kalong na nangipat la pancit akan ni kenti kabamta paribi kalong yo olong abisi kibapasya sa chedul kumno kinle ya kata hapdeng jong kajindang ya keren ba kasarkar India banang pun klaim ciu ya ka usiar pa ngakwa banjir gerteng bano kita hilapet pensyong norin pa insentif bano kita kabenta kabar kabang ngakwa ban keren hani ta kabasay hakini kisngi bagia kilapon kan kibreu bagi kanhon kibalik hakaleng jong kabri neutral kibong kibabu yang udak cingkali baka UDP kalale ayu na peta kajai pendru wajongi keladon ru kiba kena bagi labi ya kari bat kumni bat kumtai kilabu cingkali bagi kita kikam kiba bangi ngilale na peta kapha kamiat kasuk kakiu bat kajin pene ialah kajong kami kajai pendru ngakwa bat jibak hani dah kajing sauskan kubau Robert dia rinton karungor bat Uma gilpat sulai kiong bagi kimat kibah khmat ne jong gajai pendriu kali ka kendau ka tin bat kakur gajai ka UDP kalau buram ya kata bat kelasim jingkit kli ban sna da ki an halong kini ki benta hang wile bat ka kendau ka siap nilawan ra ya kata ka lan ak haus nem arhajar apuai
hakajing alam jo ka UDP lala ban penurlong ya kata kani ka an kendau kelayada ya kajing long terai kajungi halor ka kendau ka siap kala ban kupo de ki dorbar snong ban ga kiwei ki dorbar tap terai ni hakabadai ba kasensar kadar kendau menta tanda ki dulir snong baki dulir bis konsil lala ban simram nobang obnadun kamsu ban register sadisi office bakumta terter kajing long try kajungi halor ka kendau ka siap gumba ka Supreme Court karai hakawai na kikis hakatu kikis jo ka sarkar maklia persya yang ketuka all di mahasau student union nane ta kikis lawyong ka Supreme Court ka ompa hamaklia yang ka kendau ka siap along try na kidu simet bagi snong bang ka sarkar kamla bon musia yang kata kadis konsel lapo kajing alam jo ka UDP kalawan ra bak kalapan skam yang ta dakain Om tanggung ta pergi habang niya keren niya kakendo niya keren ro yupo usam kajing ang permit po kapten kami kaya asam kani kajing ang permit kendo habang yung niya kini yupo usam kabamot niya kini nado nanglo ginyo ya kendo bersensya hak badai bat kani kamat ka UDP hak kajing alam jumpa titos kung CM kalau form ka special committee bat kani ka special committee on border kalau lumtup ya kikot nadu ki map, ki historical record, ki sanat, ki land dokumen, ki rai jo ki snong, bagi kuat badrung sabatnya. Gitu ki kot ki salah bedai berkilat penroy bakum tak terter, lalu tup yang ini berlapak yang ini ke report siapa sarkar maklia mentang ki sarong balong, balik bah hajin tresidom, joka isi dalam kemak UDP, lalak ban penting yang ki kot ki salah hak bedai berkabur dalam area. Nyilapian ki kot ki salah kasyong setang hak sarkar kumno ban study bahaya ki ban pulong kum kita kisah hibat hakajing permit put hapde kami khia masa lindo hakajing sarkar POE balanang ai kendau saya kasih atau society bansna ya ka pobre office nakalian jungahi simet ngasio berkeren hane da kabasai baga kersan ya ka kasih atau society ban pulong no acting kasih kum ka official language joka state omtang kung kastin sambut baka UDP lemba ka ning manifesto ka omtang ilaom wala nagipat pa ng siyong gichimpian ya ka UDP ngin persyang katalak ban perkalano itu kian jong ka diskonsil katin kasi kanang ba kanlong kapapersok gipat pa ng siyong hakapwede pagkakur ka kaba ngingi kung kajay panayong nyotra gisyam bakal longkur longkha kadang temai jong kajak bergojongi kadang jingsang jong kajak bergojongi lembah kikur la seng ki dorbar terairi lembah kikur la pelong ya kiit ya ki hima baki elaka lembah kikur la sensyal ya ki elaka lembah kikur la penyeteli melon ya kajak bergojongi bat kadang kikur kajak bergojongi ngirum la bamudur hangno hem peralibet kalau ke bakongsan hendak kata-kata baka jet perlu gajongi kan burung ya kariti longkur longkha nimpoi sa kabamensau nimpoi sa kasangkaba bak nimpoi sa kajing keluar larang ikendau thala ya ka longkur longkha larang ipenken penbakla no ya ka tambay jong ka jet perlu kapama kalau ipen bakla no ya baro ka we sensal khadal traibi ha ka jet perlu gajongi ka UDP ha ka jing alam Bupati tos ya ka isi lawan ra eta ka klanbil baslo sarong belong ki penta jo kata ka klanbil menta ki rumah ka second amendment jo ka kasilan HA bagi dol parkur menta kelayo bat itu dakan late lakam ya itu ki poiwir lani ki non tribal lani ki khar ki ba shimjak jubor justi lani dakajak kasih late lakam ya itu ki perari ki jongi ki basang ban shimjak no lani hokpa bat lapun lupa susu ya kidol parkur menta ki pomot pomat nomor la itu ya ke jinglong kur da ka bor sensar so kain ha bade ba ka street license ka bade ka weng ki matba ka bangi hak ane keren ha ka di konsil election no bay ka training license la ne ka ta ka bor ban regulate ya ka ya jing kai jo minon tribal kare ka weng ki sti ba ki bakum ka jai pandu nilai ono hanu kata Lingba kani lailat eki kun samla ki jongi bat eki nong sengkam senjam benang roi perung pare
hakikam hijam hijoki. UDP hagajing yalam kalau perking bah. Hakabelai buat kena gajing ai tuling license. Ikan mau. Hakapor balong EM. Yang keteret dengan parti UDP buat ke minister ke hak anuan hiar hadis konsil banuan yang keren ban punjen sur yang kata gajing perking palat. Om Tangkota kinon tribal bagi pawat kila Pak Siti Syadu sa Prime Minister Office ban ujor yang ke KACDC baka perking palat hakapan ai tuling license. Mensua kapua babat kiway kisen palang kisyo diaw bakalan kartan kata gajing ay tuling lesen hakapuan wabat UDP yang katrit department kidekar kisyo diaw bala perking palat yang kata gajing ay tuling lesen ngim samlayeng menyada yang kayi pateng tangda katanam hari nilale dan kikam para lagi nilayada yang hendak bersiap daki ay nilayada yang longkur longkar daki ay nilayada berkentiu yang kakpin yang klik daki kam ngim samlahe tang katengam nilale daki kam hari kampat kot tang kata kajinya kun nang ne sakmak ngin hak panang yai ngin hak panai telun kau lagi jingma ke bakum projek beriu ngidon mentah kalong laramin pikir yang kajing kerung kertlet tu di poi wir pui hak hagi senang ditau kan poi ke poi yok ngilong kirit pat ala kajong kari mentang isu sngain bedong ngidon ke district council ngidon ke Maclear Transfer of Land Regulation ngidon ke trading license ngidon ke Pandemic Act bakum ta tertem isu sngain hari kenau para ridik kini ki an kene tang lada ukasi benar bagi trai meluk kibat ya ulakam sensya wengi lalai ulakam sensya nolak kipi kenau kini ki an kelak bensak pendu no hakano no po na kali usama desmen prakupar lindo maulong ngsyong masa ang tepo nong sidang nong pemai kali usama berada terdekat hakikam syong kamthau berdikit depa yakam syong kamthau irang kesalang ada duta ikam seng sana buat duta kalau kumurang padoh yang bergeprok nanti bangsa kalau juga poru ada duta dari ikam politics lalu sedang ada kalai pengaruh akan ikam jeli buat kumu syakri boleh akan ikam parti ngapat kum member buat kumjur kum sekretari juga Shillong City Youth Wing buat kumjur kum joint sekretari juga state youth wing buat akan jingan nanti ke jamaah pusama akan ikam pentah akan ikam jeli juga kamu sensyal karar badan kata gajing hun badan kata gajing sultanat apa jemaah ban syakri penganyo pengan yadai banyak kekam banyak yadai beri paipa nong song jemaah konsensi berkunjuru haka jelah ipi kejongi pada hajingan nanti ke jemaah kum samna di buah ibadat kum nong elam kum nong tri ke parti UDP ngajukan haka di parti nado kesian depan lingkong pengaruh ke parti berharu entah mana ngayanya pada hari parti buat kali nak kata kadau nak kajing syakri ke jamaah nak kajing ngai nanti ke jamaah akan dia por akan dia senang ibadat rekat kajing semalang kita terjemah nomor tua buat dia kajing pelat pelimpi jom play kerat ngayo kalat penilai di election MBC kalau kum tahu kertong upaka parti kalau ibet jangan ban ai ke tiket ban punya pun dengan election MBC nak dia konsensi ke pergi kejongi ke nom tumai konsensi dari ukur sama ukur dengan nom dengan nom pumai konsensi mengaitkan ya pak bahwa tiap kama cucu apakah hakini sini berada bagi benar berada hakini jangan lebih joma kumu kandidat apakah rungi sam habis kedua bagi selok bagi paipa ngai ba kalau pumai konsensi bilang buat pak di jinguna haboro kilian apiong lagi umbi di selok sekian di school di jika kau menjawab di sama bijangi, siapa bijingnya ngai bagi pada jangi dia kedua. Waktu musama ngaruh matap tak bijing Sofia kebejur, apa ngai bag bijingnya bagi pada jangi dia kedua. Apa ini buat kali MBC election, kibul pak kisnong kibahap kali konsensi jangi kibah kisnong kibahaya. Kum kamar penting kaum peling kanongra kalau palang buat kiwi kisnong kibah dan kali kanong pemai konsensi. Bagapor yang aku kandidat pangan rungi run sam haman ditriwi ke kalau ke banjinjal ke ada kata-kata nomor bakapor kamdan show buat gaji pernah di election lu kalau ke Islam buat mentarang ni stang lagi tayo stang lagi artayo radio pangilit sikit jaga si buat kabut nomor kapor kalau ke bayat stat di nasoba nakalian ke jami
ni nilaban pulau di public meeting ban lepas di pokor bersama nilaban bersama ban pensap di pipa lepas yang akan nongrim ke bani kum kapati bat kortong bunga kum kortong ada nupi ban terwa akapai lebat dengan council iba robat ngaso ila persai sibun kamha akapai lebat council bat nakalian kajangaru ngaso pan yang kali kai kapai iba robat kalau dengan sim kanang sim yang ekor pada kalian ke joma balarang saja di MDC jadi ko baik pak robot ila pensai mentan apa jadi yang ko baik usul kakapram ke joma kasulong banganit berpersiam berperjanai jadi ki bagian tiba ada lupa pada kunjur kan kalian ke parti UDP apabila ada patrai Islam di pada lalu ada terkendai para doa ada arulai kalian ke UDP apa kayo ban sensar untuk sosial sibun pak hikam ilalaban pendak ilalaban turulong ikian ki oper ki palong kum kata kajing ada ini kum kajat beliau nakalian ke parti UDP lu hadis ni peladap masoba ndak ada kaji kiman ngayo berpelat yang ini manifesto buat ini manifesto kepa ngayo berpelat di bari gimatong dengan parti pada kalian ke jongi dadang isya ajit pengiring hikmat artikan yinopar juga council nilai berpersikap sio kian pada lupa pada kunjuru buat pet warranty pada penjana sio kan ini section kepada perkupuan akan ini secara ni soron box katanya apa ni kum gajat beliau ni dan yang ini section kepada yang ini kum gajat beliau kepada perkupuan ini kum gajat beliau kasih buat ngindai dalilin ngindai ban pedo pelai kini bangin penduk pendam mulai kerana ni berperjanai berperiklan Joshua nomor kadai ke setiap kepeda ini kemajat beriu kali kesenong nongra kampang kali kesenong nong pereng kali kesenong keba ngahi ngasoba ngayajo ejan kadai ngalong hukum uwei na kita kesenong kali kesenong nomor ba kali kadai jangan berkipai ba kinong song kesenong kali kesenong ngadon kacing ejan kacing engit keba si kadai keba ngeburam bat nakalian kisah jomino Pangiwan campaign kita fair Islam di peladap nora kali kesenong kepa kajura kepaju pentam nak kapur ke election ke peladap pada kali kesenong nora ngi tambet hakapur pat kumna ngagempat lebih kipat nong kapur jangan nora pa kumopla tunjuk di Dr. Jemino hadis Islam di peladap hipon di peladap kagepat soba ke ailang kaju kaji kesanenga kali ke election MPC Hoy, hakapai lebat ki roy kapar ka development kapa nyeri ngisaki kapa dan agak nasional nora para pol kaji long abane jeng Dr. Jemino wala na idang tidak ada makalian persaru hundai sibun ba di skim sibun ba di development ibawan ra akan nasional kapagi jengi habagi pai saji menti singkir kaum tam kapai lawan ra atau kapor kaji long abane jengi kalau saya kaji ke ku ke baklau ya pergi nong song yang dia thai nong ra dari solusi pat hadi Islam di badap hadi Islam di badap ki pai pak nong fakut ki thongjet choi ba jimno dari wala kataru ngimbu musim ngi Islam ba bisi ngi sayo kaji job par konton malai ke ambisi election baron kaji kerban ba kanong ra ka bahap prosyata ambisi election national sorkham dari mentapat kalawan sekanong thmai par baron kata kaji kerban ba anong ra kabuat ke jongi bat kinong kesan ke jongi kilong dibaklan bat nidon kata kabuat tayo kapa tayo hanya ko kesenong nongra hi parahoy alba pingin jong kesenong nongra hi parahoy nadap kanining smokemen ke bakraw ba sa sisien iyo ban wanbiang hagan kesenong jong pi hagan ke jaka jong pi banelap election hakabay day bat kanining district council Apangawan segini kesenong, apangawan segini gitong, jom kesenong nongra, nasuyo mensiam ha, namar kani kesenong, nado bangasnang manya lenti penyakun, ya kani ke MLA election, ngayo ya ke jingkersan, kebarampa, na kinong song kampam, jom kani kesenong nongra, nakenwa husnem arajar kanlay. Bila penjok penduam ya na kini ke non pemai konsumensi pada kini ke senong resosi hausem arajar alpulai na kemio ya dijingjok
Nomor ba kami kene ke parti ke bertumai berhadian ke jimi jom kene ke parti ke bertumai kalau penprai ke bot ke jongi kum ke parti ringlom bat nagalang ke jongi kum ke seng UDP niyo yang keding job tang naki khanar tuli ki constituency ban ngidon menta khanar mut ki MLA ki ba mikmat naki constituency ki boper masuk berkat halage balada mani kum gajat penriang nya teli melon hakawai ke regional party kum mangi kwa kum mangi amrod nadu ki por ki bumenswa nadu balaseng ya kini ke parti UDP nadu stem khatin nai spak nai penyo hadin balapan khaban ini nak kini ke seng APHLC iladon kajing amrod kajing prang dan peneteli ya kini ke parti rumum hakini ke jela ke bagi ke jungi hatu mentah mene ngidang yai ya keren yai perta bakum kecat benriu ngidang kam ya kini ke jingi teli mengikwa bagandang tang kawe ke regional force ke Bahan hakini ke jela ke bagi ke jungi resoursi benong bangampip na kaya ke tau mi kawe ke parti hadin kawe ke parti bat nay na kini ke tau bahag kini ke assembly election arajar arpuai aga jaka bunginyo ya ketingjop naki arpuai teligi seat niyo ketingjop tang naki khaar teligi constituency lada niya teli nanya tu ya pi kandai ke UDP ke ban lampat ya kini ke sarkar jela kumakalong mentah mulai to compare wala dangila syarem nakane ke konstitusi gengit bahakane ke kenti ke pemerintah ninyo piang ya ke dinjok berpenjob dan burung yau samla kesban nakane ke nong pemai konstitusi budaya so ya ke jingkren nakaliang jogi Robert Jun Kharjarin hakabaydai berkejing ya enti juga parti UDP ke jongi hakabaydai berkejing Trekam juga parti UDP ke jongi kam hagi niki laisnem shiteng ba ke UDP ke yo open nyalam ya ke isi haka Khasi Hills Autonomous District Council namun keren show ya ke bai Robert Jun Kharjarin ila keren berila pensno ami kipat pak nong shong ya kata gajing Trekam jong ke parti UDP kuno paglawan ra ya kita kian ban penkopor ban penkwan shisho yani kum kecat benriu aga baidai bat kar witi pat khendo aga baidai bat kar witi kedostur aga baidai bat kiwai ki penta ki pakongsan kebalong kum ke jinita yani kum kecat benriu bilongi player soru yedi keren nakalian jongi sama desman maulong aga baidai bat kajing pensyai ke jongi yedi ya lenti ke jongi nado baidon akhirnya ke parti UDP ke jongi nanti mau nado usnam arajar khatlai akhirnya tu boleh tandai tang samla dan yo penbuat buat ke penikong tapi usnam arajar khatlai bat nado ke tu usnam arajar khatlai yainya akhirnya ke parti yaiban akhirnya parti bagilah yang nanti lang banga nado ke dipor hado mentah ini ekstrem hari ke parti mila ipit bansai ibalikun ya kane election Shaka District Council masuk wa banong ipipat ba aki benai ke toilet no namadan kejing ekren bat i bak latip lang krakongor ibangi kwat bahe layakran bon sien bat i bermapi kum ipipat ba nong syong sinong jom kani kenong pemai konstitusi na harai pismo sarong bai bahye latip lang ilayo ban nikmat ya kanong pemai konstitusi kumasau dan santam badang itu kepor kejingnya keren kejonga pejongi itu kepor nong bahye kat berpirang dan mepi kumutang nong nikmat Shaka District Council na kani kanong pemai konstitusi min ay ya kejikersan nakaliang jongi kum ke parti ru yapi bapinangnya penting kumutang nong nikmat Shaka District Council
resoursi bau play try kan rap lasyam no ye berkala ia kena ke konsekuensi ke jongi hakijing puli ni tak kalian ke jongi ke parti hadirin mengia syong ibi ramba kilong kini bagi samla wilayah perkhatba hakabai dai perkini kam nomor pa kini ke non pemai konsekuensi hadirin kajing khamno jeng bahek lebih belang dalam teli mereka sodan bok sipun ba nilok mentah Yunius Samla Desmond Maulong berkeluar bumi syakmat dan akhirnya hakane ke MDC election ini semua kemen beliau kat usama ubatan kami kedor kalong renyang akalong beliau keman beliau berbarok piatip kini kebatan kejinidai penir Samla membau ranglong secretary jong kini kenong pemai konstituensi UDP hado mentaruh idang yai peteng layak lengkat panga lagi pun pilih kijingalang kibiting berkijing tray kijing syakri pak kini nong pemai konstituensi pilih kijing long kijongi kijing songret nakalian kijongi berkijing kuat nakalian kijongi kijing terang nakalian kijongi bersyakri pak jong kini ke nong pemai konstituensi Depan Pak hari ini dapur, nah semua bertong tanggung bakumba pila kersan, yang gipor di belalet no, nomor man election, mengenai pun nangi nanong tumai konstituensi, kaput kebangiyo nangi nanongra kalau kebabun hadap kata-kata, bangijung tambet penabur, nakani nanongra konstituensi, nakani nanong nongra kejampi, benarnya pa. Akan dikenti ke pementaru kumba pila ay ke kersan yang lutupor nangit papin ayang ke kersan yung sama Desmond Maulong ro akan dikenti ke pementaru ya ong nakaliang ujongi namar pagajing pempenas lempat yang ke MDC election imwa show pandrong agiyeng kisem kijompi ngangit skem bana kaliang jompi kum kipat nong song akan dikenti ke pemerintah pun ay yang jok ke jengkersan kumupla ay yang agipor di pelalet mo arating kebetulan hanya konstituensi di jongi milet setelah umpling dan pengiwan sini senongra dan ikisinong di bubur hanya nong pemai ngai bagi pajak jong kani ke konstituensi kita don kata gejing iya kani ke parti UDP di jongi ngapun kenal mentan apa nak keren nanti hanong lom kejingelang ngomong senang kat kenais pak nyopuar imama jonga pak bibi linggo ibalalongru chief minister jong kecela Meghalaya ada tu kepulauan ilayo ya kejing job na kani kenong pemai konstituensi bagi kemau untuk kepulauan IDP Chelsea kayo haduk life RC katno kalong kejing syan ya kani kecat pulih kejongi but hari ini election arajar arpulai ini tuipi, dalam kamdai ini ke parti ke pertumai, nak terai nak kalian jungi ke parti UDP ke malong Muslim, hakim nai sepak nai pura, niyo hadu arpo esit, mana keliru mila dehi penyo ya ke arpo sitam, baladang niyo arpo sitam, hari ini assembly election, nak terai kan long ketingsan ya ke cat berdiri jungi. Iyo bersyong hante sekretariat, iyo bersyong hante assembly, mungkin iyo bersandur, ya kini kesan himasima, hakini kecela kebaik kejungi. Beberapa nong syong kemungong mentan, aku berdiri pada kini ke jenakun election, hakini ke nong pemai konstituensi, kemungong keren mentan, hakini kejing klatno cuy bahek latih pulang, ni iba kini ke konstituensi ke long berteli. Ngai habang ipai, segini ki parti ki banyak kun election mentah. Lagi ipai segini ki candidate ki banyak kun ni kini election mentah. Nak kini ke konstituensi ki jongi. Na sebuah berong ye pi kini kowe. Banyak kun na kini ke BPP kini tu ye pi. Itu ki bayar halam mentah. Banyak kun na ke BPP udah member jong ke UDP nanti na lautan Rio. Nanti na lautan Rio banyak kun ni ke BPP. 84 pra ya ke vote kami ke UDP. Kalau ia keren
Ako ba ito'y candidate ng kasing Congress? Candidate ng kasing Congress kita kinokrasyan ng party TMC. Magmantala ng equality ng Congress. Menta ke Congress kalapat kalapra dan satang uwe MLA menta akan dikejala kedui Congress menunjuk Congress Party. Bagi iba akan dikenti ke pementaro kecingikun mendai nakaseng Congress ngai iba keton kecingkersan napok jong kaseng TMC. Pemangnya papat juwe candidate bayapun nakaseng NPP ngamdon menkan persyak you candidate. Hindi tip ipapa ba iba punya sing ide nakaway ke konstituensi nanti ng orang keneng berbentay lawan siya kanina nung pumay konstituensi. Kaya ipapa ba punya pisya na kene pimpetken yung lu priyo banyakan lu ke parti naman kung mga omontan bahaka bayday bat kene ke politics sa kene ke tala ke jungi niyi ke jingkenti jong ki nongelam ki dongi laki de ki MLA laki de ki MDC nakaway ka party sakaway ka party nakaway ka constituency sakaway ka constituency ni iba kata pena ya piki pata bakinya bisyakin ya kumno upriyo begin jit begin senata menikmat syaga district council kepada ke party ringo kepada kami kepada kami akan dikejelah nanti habang ipet akan di social media buat orang ipisang menle ike kebabha na kami tagabi kecat berdua kejongi kibun tang kijikan po kibun tang kijikan pa sudah jadi kipian sama kor wala tak pilih akan kami kebabharu kenok dakum ne bat kenok dakum tai